Шемерлер районинче пукри ялінче Шуралсоюзне варши ветеране Николай Иванович Иванов паян шершул тултарче. Немеш фашистем тапана чухневал шершив чекинче хисметретана. Теменде тюсе иртерметивня шавахта через ивы юлна еврлахсене паранман. Николай Иванова пиндедығы жервыдырды хырмшылхи чугуегенче салдага илне. Унчухне вол вунзакырда тулдарман болна. Николай Иванович Минскри шербірміш пулемет батальонен вереню ротыне лекне. Варжы бушланығын курсантсем шарысталықне дуптаны болна. Шамрыксем тюрек танмар шабышыва кірсегайна. Нумайшы пушхуна. Иттезем вара тыткына лекне. Сесмерімде иккен велосипед па. Семертерсе четірес. Немецем. Сразу мана ярза елдес. Мне шакна винтовка на турцельсте. Дуса шабла. Тутса сатворне выше бахре. Она тепрене там скергаларынде. Ну, хамшотларам. Кухмах, ханявали, перпульта, хварман, тетекалар помаладеп. Николай Иванов тыткын рамен варжебедечене хазапланна. Курык шизе борынна. Мынледи булзан чере юлас тесе шутлана. Темеже хутта аманна. Иге хуттар махытланна анжақта кылығақ. Пинде дығыр жер херегултымышлығы шуы хинжегіна келе даврына салдак. Хаймен дүсе иртерне жинже Николай Иванович кайрақпа, мана наза үйлесембе шуғышсем кінегінче теплін жердағдартны. Шамрыксем вырже хурлық енужи берге ытларақ пілчірдет. Еде Иван болса, кетлерацене, аргатса, тухма. Мирлі бұрнышамен бенседу хиченех учительде дырышны Николай Иванович. Можыребе Пелагея Гордеевна ба пиликача чураца юстерне. Паян ветеран Галина херенчем ебе шубашкарда бұрнать. Эмерхи юбилей ячбе салымласа, ырлық-сывлық сунат пары вырчы ветеранне. Чвашенгларым вали Надежда Александрова, Алексей Енейкин.